Contoh kami hula-hula guna bonanyari lupa todi sekaligus main dohot hula-hula ni nama-nama ramai mau lihat mati Tuhan di haroro nami mematakas di Kion jala kipas samuna kudawatan dinauki di teramin akin tersapat mulut ni turunannya bodoh honon macai benda pasu-pasu di Tuhan di jalan orang pinopak sada si habola tehok tu ada uban di mata anggiat mah di pertinaring na turunannya saya dalam kita baik tama pasu-pasuna di hamuna salu nalu di pinopak ni na turunannya di haroro nami raja timur nung maripasat inatanaki paruwe terus asa song do turu aro nami firma koki baul-baul pancalongan firma koki muna salhu naluju-luju ma nang kaomoan maju raja nami siapun raja libo di holong nerohan nami buka pami do koki nami laho pasahatok ulus herbak tuhamuna salhuna ima ulus gawi-gawi kotang mulai-mulai mau lihat tema pantai nami melihat mahami pasaton ulus gawi-gawi itu kesani penguhurun baik kamu mah pantai nami naho kaktus kata nauri do ulus gawe-gawe ka pasatong raja nami mangiro mang tu au tero bakuna di Kion tundi to ngani alamar pawe raja nami mano barbam las maro amuna wadalo hal kata nami pagruan nami tu amun putih raja nami
burkot. Masalah surah kulai, mamerko, doto itu. Masalah surah ku. Ana ingot dolaiku di padi mamu. Ikut pasang apa mu naturasmu asamat kuah. Alani kami ulang-ulang mulai mangido tu amat kalibata di biar bisu itu atau rapi lekan lawa pasang apa na buruki narohat. Ido mina udok na kini di na ari na pokon lawa pasidukun ari na burukok kita masalah surah namanya. Nah kini di riawat hidup oh sejarah dolai. Manang buhabi lang lupa siyang hami lemo. Manang buhabi lang lupa siya nakabang pukono diyon. Riawat ni nagpuro. Ang anak narijawan na kining sampai siya puno sa tao. Darang mga itong nilay. Lain, umuritol ma 150 kami tok sulit berengong. Alay, kung menang saat dapat pati tidak. Bagi day, so niya kena duwi do nang doon ako mga lay. So tama kay to. Tibuin natin di rumah, tibuak din mo. Na tibo umuri na burukon. Sa tibo pa muna na po. Malihat na di doktor kay nakining molo pinabunga mo sige. Bilangan na, ano bisa kapong. Asugan ni mamili kebaladi sa ngawon kamu. Nakso o dito do hampe sa halak ngamo nanti ana ditorok na. Marhidei na gari. Bitan na rumiris dobo na sumorok. Ana di mulai mariris boru pe ditorok. Ang sarap dia. Di hamuna paparan niya ng boru namin. Dohot na duri namin yung pagtulog lain mengesok kami hula-hula siap hula soy dohot hula-hula marga badani jidus yohanami na kadukatan daudi tuhamuna sa hula kaya hula jumuro pator hasan hakan hatta tuhamu dok binatang surati belum 10 kali 10 marlas diroha mahu makirim marbeng roha kita bersuhun jubulhun kamu bertamu walang anereng hari di permodem di ibadah namion mga manang na tiga borongin terbaik suluja manak sumaras roha muna lau madubi na tutunan alani totong roha namin tuhamunan marsikomos mahamu itu hatta asa dirubi hamu lalok kemangulahun lahu kesipuluhun hari-hari yang dimodalamu oleh artinya tulang nabasa tarik kami do sama tubuh manalu sedusitkan hidup nasida paido kamu tanang nasi dia budak terdak kami unang magir kamu unang baila dia do mengelusi tulang surat ng roh makatayaw do tunat kumagbabasoy na kudirohat to ikura sarong parang nga pag-ibak pagkakay iya luwa siya kutula dua manak siya manalo arsoni do patuhat to jadi mo natin maaw pero makatayaw sa luhunan ni paparan ng burulan niyo lumubi ba kodang hasahatan ng lusong hasasahatan magpo sa lungaya kung na niyo may damang ma kodang hasahatan ng lusong ko ng
muna na siya lupat dulutak doot tulad kahula si madua muna na siya bata mahal sa siguro mga gustuhan namin ang makilap maulaw kita kami dapat dulu si madua melama dokata na uli tuamu Oktober las marwani badamu lumas marwani tordin madalwa kabasupasu na usaha tuamu dia raja di lokal turununa raja di borongo nak siap kami ulang-ulang asa turun nari mau lu bilang-bilang kami nak semua pelayan cinta ini nak purwo betul nunggu gajah murah baru siap usara tahu jarang nama ada sono nunggu di dolma mulai besok hari ini medali dua pun yang di belakang hari ini era 2 Oktober panjang mau ngomong laut sama 5 seluruhnya sebagai peparan itu nang dulu model asa dohono nami ma siap kada itu mata yo ibe pesan ini puji maja huba ale tordiku una tukar pao dengan bahasa sendiri bahasa dong ya dokter olah somoni mungkin ibu dokter somoni nang kadang murah tolong mereka para Sianya seni rohaku, siapa rohaku. Adong dohuan ulos. Dan ini tanya kemangidu tamat teribata. Anggian, dileho dia nak kota satu hitlahan bahasan pajan yang dapat rokok akan so berhasil. Sampai selama tua, waktu kita memang itu di pas-pasan teribata. Jadi sok kami itu lamuna bahwa kami dosa ada ulos. Dalam ditanya nani tidak rohaku urus pagong mediamu Nori sana orang sana satawa. Kami semua sudah bersiap di Udaono. Mulai dari mata nama kita, disudah akan ini unsur nasional mula. Peparan ini program bisa perdewatannya, kamu belum bersedia. Dia muna inanan nunga alok sakta nani nangulo siyang do takana uppa berhenti meyato mangidu tuamat tamat tulewala tangiang meyato mangidu tuamat tamat tulewala
patua oni botonami di bawah setikyo. Mula diro dono nami di bawah hibaca muna utami hibaca diro una ro pada putok kamu. Manggoi bukomuna di patua oni di botonami di bawah setikyo. Amang baru Mola una dutihani do sederion. Una otta di bawah sederion. Matenas dorohanami amang baru. Uduluma tudu dari bawah di bawah rohani ambur nanon. Laho baburhaton botonane on punya na paridian pasok kinani retado kami amang burudo to di bawah sederion. Dua do na dumayon hadan di bawah jara do piusa. Odo sirono nani bahati hamuna alana lagi hamumat tong sarunda raja na dulu. Do hula muna wajib di bawah pasahatul pasapasuat tu hamuna di batuang di botonane di bawah sederion. Naik pe amang bururo rohani kason. Buah kami lo perbuatir, lawan pada untuk kamu na. Dapat mandi kamu langsung polis dua firma boki lau gaul pacaran. Firma tu dimulai tuan kena itu orang berat tu mudah dong. Firma nando nak bawa. Abang pun mari deh ni mau kami do urus bangun siamuna. Do rohani seorang bagian pertanian dari orang nami. Saya mau tu buru nami, saya mau tu lain, saya mau tu buru nami.
Oh, no tua. Oh, no tua. di berdua nina burung namion takas dobe kami dibuka san horko asni roha rohamu ramang losa lumubi mai naung takas subijahani nak keningan sian riwat hidup kudunu ngamarura na burung namion marsia bisa tahu molo ditikis honari itu molo takai itu buat ngagajang umurni nagur namyo anggiak mah itu meninggal dua meninggal dame lumobi bisa dari rohamuna tiduran nario dos rohamuna lumobi molo kere itu bisa dari rohamuna bukan baru tu menabung namanya setengah rohamuna ceras roha anggiak mah Tuhan tanah amal subhanahu rohamuna tiduran nario Diba dulu kada dalam nalingkad dia muna ang dia punya mandang seorang kamu tujuan
pusian kami na mga kapatid. Pamuruan namin ison rodo kami mga ibo kami naki mga oras na bir Dulu tadi coba. Tor. si torok canggih ma bolo pakai muna mapan kahanon gabi tabu alam muna molo nih kayak mau gabi lopok gabi bibit gabi sel taba ma dengan dihamu pamuruan nami ison ada di ibu kami do ulus Perbuin lagi. nunga hudokon naking amang buru tapi abang nunga bakan naking agak bir perbina bir naking hudokon no tabani do buat kami do ulus si ajar rabu kalau mangulus ya agak buru nami Promosi kami, pendama teman-teman itu lang kami, si Batu Baksinila. Pemurun nami beri nami Pemparani ibu to nami na uksor na tuo Nunga disok kami Hula-hula bangka Puru Siburian Laos buat kami Dokara jauh nami Raja Hutauru Buru nami Doho sebuah buru di tengah-tengah di hutan nami Terlumubi me tulang kami Raja Siahan Di pertuan ni ibu to nami Tungkungi Silinsa Burwon Buok kami doak kabere perbuepil anggia masuk menedok konina tua-tua bermain naboki bahul-bahul mapat kalongan
di purian ni ibadah nami nauk saur matuaon dilihat Tuhan tama dihamna tirto di buna luju-luju kang muat tujuan lero ulos nagajang ulos sitoro rabu perhitia doyak kabere akyat dilihat Tuhan tadi hamuna gajang garita gabe gajang garita horas jalaan lobe upasahan kami jolo upasahan kami jolo tutulang kami marga siahan upasahan kami hador tutulang kami siahan laos pasaton ulus nagajang tubere nami tu kokaran di boto nami baik jamang magodang lihat di laos pasaton ulus nagajang tuyan aku nami baik jamang dari kenpan
Jose. Dagi modu kami baki jala ikut do malaki. Sukut bangkiti itu asama kunai. Marhiti-hiti gorni di batang ama, dot gorni anak Tuhan Yesus Kristus, dot gorni terji perbadia. Amin au doa hehe dot hanguduan di Tuhan Yesus. Namangulu juga na kursia dia watik temate ibang. Jalan mati di ibana rodi saliling na naung pinatupamu wana kasukuto mar alaman na bilang ginanataha kolongyo situng siko lasiroha nang kasupasu na tinangyat kon niat ka na makaholongi hanudohot na hinilunyo panu alanilah ko kasikuto sa luhut na ujaha mahatali Tuhatta dihamu di bagasan yang nakasurat di Roma Saklora ayat 7 doh buaru didok sono ay galuk kita dan mengulu di diri kita jalalos galuk kita dan mati di diri ay yang mengulu ke kita mengulu di Tuhan hidup jalamati ke kita mati di Tuhan hidup asa mengulu manang mata kita tongdo dituhani ina sana Tehodok kudosa udang dimasak audisi. Tuhan debata maho laho ruar dohot laho bongot olah nyon rodi saleleng di lelengna amin Aku ada foto di belakangku asalila bunau. Mariti Jesus anak nai.